Doktore Babić, vi ste 10. travnja ove godine izvršili pobačaj u visokom stadiju trudnoće. Radi se o Olji Jemljanjenko. What do you do? Me? I go this, that, and here, there. Otvori vrata, otvori! Otvori vrata! Evo kume da ja tebi objasnim o čemu je stvar. Sve vidim, sve znam. Trudna je, udovica, vratila se širokog svita, malo je sramna, dite nesreće, povijesnih, metimo reći okolnosti. Niti je kriva ona, ni cvit oko nje. Otišla si, ja sam te upozorava, pazi se, to je tuđi svit. Šta vi hoćete sa ovim? Ili vi vidite šta vi radite od mene? Odakle ćete vi meni naći, momka? Odakle? Naću, bogati, pa to mi je posao.